nihin October ni hlei ruk thong ni kul leli da ha kha post thong Chimnak sham kan thok changlai ha kha Thantlang kar la Kahdohnak a SAC ral kap thi le hliam an tam nizan a achangmi ha kha le Thantlang kar la Kahdohnak a SAC ral kap le in athimi le hliam ma apu mi an tam tia thong kan thai ha kha Thantlang kar lak i Chinlen chawzaral kap na mun khwarnak chu nizan October ni hlei nga jing lei in SAC ral kap ni an kal hnu na i Kahdohnak fak ngai in achuak SAC ni drone le shampi long selo in fighter Vanlawng zong in voithum bom athak i chuni Thlak ti ok in Kahdohnak afak ngai chu Kahdohnak a SAC ral kap lei ni minung pasha shong an thilai tia an zum i hliam ma apu mi SAC ral kap Tampi zong ha kha sizung a an phak pi na ha kha Thantlang kar lak i Chinlen chawza ral kap hun khwarnak pol chu SAC ral kap ni October ni hlei thum thok in an dau na i ni hin October ni hlei ruk tiang zong a Kahdohnak pe tlai in afak tia thong kan thai AA ni Paletwa tual chungmi panga an tlai than na CDF Paletwa nandir kam na ti ruang a Paletwa tual chungmi panga chu rakhain siam tlai AA ni an tlai than na tia thong kan thai October ni hlei li jing lai a kumsom thum in kumsom li karlak shong sang asimi watma khwami pa panga chu AA ral ka pol ni an in a an kal hnu na i an tlai na thil sining a thei tu minung pakhat ni CDF Paletwa nam Bawmh na tia an ti i an in a AA ni an tlai na sami khwa i AA thong in a an chha na na in chungkhar ni an ton kho na lo cha a an lungre a thai ngai tia a chim kan hnu September thla chung zong a khan Paletwa Chinmi hlei li chu AA ni an rak tlai na i atu tiang an thong pang thai asilo Paletwa Peng chung a AA ni zalong te in umkal nak nol an phi khar pin a atu bantuk in tlai khi nak zong an twa langmang cha a ral zam an umpeng ri tia thong kan thai Shanram chaklai tipo Peng chu TNLA ni adi lak in an lak kho chang Shanram chaklai a ummi tipo khopi le a Peng chung di lak chu TNLA ni October ni hlei thum a an lak di chang tia thai asi tipo Peng chung a ummi SAC ral kap sakhan ngan pathum chu July nikul thok khan TNLA ni dausham an rak thok i sakhan panhi an rak lak kho tipo khosyang a ummi SAC ral kap sakhan khalaya 23 tu hi TNLA ni thlathum shong an dau hnu October ni hlei thum a tlamtling te in an lak kho tipo khwa chu la shu le mu se leikal nak lam chung a ummi asi cha a tiluk myamma chole thal nak lam thluan control nak cha a abepi ngai mi khopi pakhat asi SAC ni Paletwa Peng chung phone line atha di Chinram Paletwa Peng chung i phone line vialte chu October ni hlei thum thok in SAC ni atha di chang tia thong kan thai Paletwa ral jam pakhat ni SAC ni Paletwa Peng a phone line atha nak chan asaw ngai changna in anga nak huntate arak asina in atu chu alhan i line anga ton nak huntate zong a anga ti lo tia achim AA le SAC ral kap kar lak Kahdohnak ruang a thong ni hlei riat in khan Paletwa Peng a internet an rak tha chang i atu phone line zong an tha di jik jak tik a Paletwa Peng chung thil si ning thai a har chin chang Paletwa Peng chung long selo in rakhain ram kul chung vialte zong a October ni hlei thum thok in SAC ni phone line atha di tia thong kan thai